Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Welcome to this webinar of behalf of the Medium and Bioenterprise. The topic. Sveikiname šiame webinare nuo The Medium ir This morning we will discuss a topic, a lifetime extension at dairy cows and how cost effective it is. I think it's a quite interesting topic. What is very popular among dairy farms to discuss at this moment. Šiandien kalbėsime apie gyvulių gyvenimo trukmės pratęsimą ir ekonominius to aspektus ir manau, kad tai populiari tema tarp pieno augintojų, pieno ūkininkų. I think the presentation will take around 1.5 hours. And if you have questions during this presentation, then please write them down in the chat. So that we can discuss them afterwards. Manau, kad prezentacija užtruks apie 1.5 valandos ir jūs galite užduoti klausimus, kurie jums kils, tai pokalbių skiltyje, tame chat, ir mes galėsime juos aptarti po prezentacijos. So, let's start. I hope you will enjoy it. Kągi, pradėkime ir tikiuosi, kad jums patiks. Some words about myself. My name is. Keletą žodžių apie mane. My name is Jack van Mensvoort. I'm from Holland. Mano vardas Jack van Mensvoort. Aš iš Olandijos. My whole background is in dairy. I've seen all over the world a lot of cows. My education is based on cows and cow feeding. Mano išsilavinimas yra susijęs su karvėmis ir pienininkystė ir esu daug apkeliavęs pasaulyje su šia tema ir mano išsilavinimas yra taip pat susijęs su karvėmis. Now what's maybe interesting for you that I came I think 15 years ago, the first time in Lithuania to introduce Sprayfo, the milk replacer. Kas įdomu, kad aš jau prieš 15 metų pirmą kartą apsilankiau Lietuvoje ir pristačiau mūsų Sprayfo. So maybe some of you know me from that period. So now since 3 years I work for Bioenterprise. Tai galbūt kai kas mane pažįsta iš tų laikų, o jau 3 metų dirbu su Bioenterprise. About to start the presentation, what are the important topics? What is discussed in the animal husbandry at this moment? Tai pradedant prezentaciją pasakysiu, kokios yra svarbios temos gyvulininkystėje srityje. Now it's about sustainability of farming. It's a very popular item to discuss. Animal welfare, of course. We have to use less antibiotic at the farms. Tai ūkininkavimo tvarumas yra svarbi tema, gyvūnų gerovė. Taip pat turime sumažinti antibiotikų vartojimą karvėms. And maybe I think there are also quite a lot of veterinarians in the audience. That also in the veterinarian world there is more change to prophylactic treatment. Not treat immediately when the animal is sick, but try to avoid that we get a sick animal. That will be more important. Auditorija turbūt yra nemažai veterinarų. Tai tendencija yra, kad linkstama daugiau link profilaktikos, kad užkirsti kelią ligų atsiradimui, o ne gydyti tik tai jau sergančius gyvulius.
And in Holland, we discuss also about that we call it circular agriculture. That we try to keep our resources that we get them close and from nearby. And so, for example, that we not do all the soya from Brazil or America, but that we look for protein resources more close to the farms. Olandijoje daug kalbama apie žiedinę žemdirbystę, tai reiškia, kad naudoti išteklius iš kuo arčiau esančių regionų, teritorijų. Tai reiškia, kad nesivežti sojos iš Brazilijos ar Amerikos, o ieškoti baltymų šaltinių, kurie yra arčiau. Okay. This is one of my favorite pictures. A cow I like very much. Čia viena mano mėgstamiausių nuotraukų, tai labai mano mėgstama karvė. Yeah, I'm a real cow fan. But on the other hand, this is for me also a risk cow. We want to talk about to keep our animals longer on the farm, and then I see immediately when I look at this cow also a risk. Tai aš tikrai esu karvių fanas, gerbėjas, bet šita karvė yra taip vadinama rizikinga karvė ir norint pratęsti, prailginti gyvūnų gyvenimą, reikia į tai atsižvelgti ir šita karvė būtent yra rizikos zonoje. Yeah, and we have a poll question now for the audience. Dabar turim auditorijai tokį apklausą, klausimą. What kind of risk you see at that cow? So the cow we've seen, what kind of particular risk is the biggest risk you think on this cow? Tai karviai, kurią ką tik matėme, kokią pagrindinę didžiausią riziką įžvelgėte jai, jūsų manimu? So you can vote now. There are some smart people who say this cow has no ear tags. Galite balsuoti dabar. Yra tokių gudrių žmonių, kurie sako, kad šita karvė neturi ausų įsagų. Okay, let's. The most of you vote on that this cow has an empty rumen. Dauguma jūsų balsuoja, kad šitos karvės tuščias prieskrandis. And I fully agree with that. Ir aš visiškai sutinku su tuo. This cow, although it looks very healthy, the coat is shining and it's eating, but the risk what we see in this cow is the rumen fill, and that's why we should have a better watch, closer look to this animal. Why the rumen is not filled like it should be. Tai nors šita karvė atrodo sveika, kailis žvilga, bet jos prieskrandis yra tuščias ir turėtume žiūrėti į tai, kodėl taip yra. Yeah, that has to do when we. This is also part what we want to discuss. When we want to keep our animals longer on the farm, we have to know what the risks are from this cow. Tai apie tai ir noriu pakalbėti, kad jeigu norime gyvulius išlaikyti kuo ilgiau ūkyje, tai turime žinoti, kokios rizikos gresia tokiai karvei. I showed here a picture with cows eating, but we don't know what kind of risk some of those cows have, and I wrote it above. Some they do not eat enough. Others they are subclinical for milk fever or for ketosis. Other they have a too high somatic cell count. But do we know as a farmer, as a veterinarian, exactly
how much risk this cow is. We know each subclinical case of mastitis, ketosis, hypocalcemia, it costs money. Taigi tai nuotrauka su ėdančiomis karvėmis. Kiekviena iš jų gali turėti kažkokių problemų, kai kurios yra subklinikinės, kitos gali turėti mastitą ar kitas ligas. Ir kaip ūkininkams reikia tą žinoti, nes kiekviena liga, kiekviena rizika, jinai kainuoja ją išgydyti. So we really have to be aware of the risk of the animals. What kind of risk the animals have at a particular moment in lactation or a particular moment in life. Taigi turime žinoti, kokias rizikas turi karvė konkrečių laktacijos ar jos gyvenimo metu. Okay, we as Bio Enterprise, actually what we want, we want to discuss together with farmers what's the best way to lifetime extension at the farm, and how to keep your animals longer at the farm. And we say in our logo, actually it should be +2, 2 more lactations. So that actually should be a goal from on your dairy farm, that how to get 2 more lactations out of a milking cow. Mes kaip Bio Enterprise norim sutelkti dėmesį į gyvulių gyvenimo trukmės pailginimą ir netgi logotipe matosi, kad mes siekiame +2 laktacijų. Taigi jūs turėtumėt irgi siekti to, kad kiekviena karvė galėtų išgyventi dar 2 laktacijom ilgiau. So what are our goals? Lifetime extension. We want to keep them longer on the farm. +2 lactation. Kokiegi mūsų tikslai? Tai prailginti gyvenimo trukmę, išlaikyti karvės ilgiau ūkyje, tai +1 ar +2 daugiau laktacijų. So we also think we should go much more to preventive treatment, to avoid a problem instead of when the animal is sick and then treat the animal. Ir taip pat galvojam, kad reikėtų daugiau sutelkdėmėsi į prevencinį gydymą, tai yra išvengti ligų, o ne pulti gydyti, kai jau gyvulis serga. If you do that, you also immediately use less antibiotics. That's also a goal what we want. Jeigu tą padarote, tai iš karto mažiau antibiotikų suvartojate, tai irgi vienas iš mūsų tikslų. And if you can keep your cows longer on the farm, you need less replacement, so you need less young stock. And finally, you reach much more income on the farm, much more income for a farmer. Taigi, jeigu jūsų karvės gyvena ilgiau, tai mažesnė kaita gyvulių, reikia mažiau jauniklių, mažiau prieauglio ir tai reiškia geresnės pajamas jūsų ūkiui. That brings us actually to a next question to the audience. Taigi dabar prieinam prie kito klausimo auditorijai. So what is your idea? What is the extra income on a 100 cow dairy farm? When we can have 1 extra lactation of each milk cow. What do you think? Taigi klausimas jūsų nuomonė, kokios papildomos pajamos gaunamos per metus 100 melžiamų karvių fermoje, jei pridėsime dar 1 laktaciją. I'll give you a few seconds more. Duosiu jums keletą sekundžių pagalvoti. I see now the most of you think it's more equal. 10,000, 15,000, 25,000. Okay, the most of you say it's between 10, 15. Dauguma jūsų sako, it changes. But I will help you. I see between 15 and 25,000, and that's also the correct answer. Taigi aš jums padėsiu, iš tikrųjų yra nuo 15 iki 25 tūkstančių, tai yra teisingas atsakymas.
And that's actually quite a lot of money in Holland. The average income of a dairy farm is at this moment 35,000 euro a year. Ir tai visai nemaži pinigai, nes pavyzdžiui, Olandijoje tokiai 100 karvių pieno fermai metinės pajamos yra apie 35,000 eurų. So then 25,000 euro extra. That's a quite significant amount. What you can earn extra on a farm. Taigi, jeigu papildomai dar gaunama nuo 15 iki 25,000, tai gan apčiuopiamas padidėjimas. Okay. Some background information about assumptions we made on a farm. This is a farm with 100 cows, 3 lactation, milk production, quite normal. So I will show you how we came to this calculation. Taigi skaičiavimo prielaidos tokiai 100 karvių fermai, 3 laktacijos ir parodysiu, kaip mes gavome tokius skaičius. Yeah. So if we see the numbers, we see the left bar is the old situation, and then we have in the middle bar is the new situation with 1 lactation extra, and then we have on the right side we have a bar that we can keep extra cows because we have less young stock, so we can have extra animals on the farm to produce milk. So, šioje lentelėje matome pirmame stulpelėje seną situaciją, ant vidurinėme stulpelėje naują, kai papildoma laktacija pridedama, ir dešinėme stulpelėje, tai kadangi mažiau yra jauniklių, kiek papildomai karvių lyginant su sena banda. Yeah. I discussed this calculation with a lot of people in Holland, and some people think the numbers are even much higher. Some they speak about 35,000 plus 1 lactation. But I do not want to show you the exact number. I just want to show you the idea. If you work on lifetime extension on your farm, we talk about big money, and for me it's not important if it's 15 or 20, 25,000. It's about the size of the number. That's quite big. Kai kalbėjau Olandijoje su kitais, jie sakė, kad skaičiai gali būti netgi didesni, tos pajamos gali būti didesnės pridėjus papildomą laktaciją, bet esmė viso to, kad jūs suprastumėt, kad viena papildoma laktacija jau suteikia nemažą pajamų padidėjimą. So if we go to this is then the 1 extra lactation. I think it's a mistake on the slide. So this is a calculation if we have 2 extra lactations. It says 1. Čia truputį klaida turbūt skaidrėje. Čia kalbama jau apie 2 papildomas laktacijas, nors čia parašyta 1. Then we talk about an amount from 22,000 up to 37,000 extra per year. Ir čia matome, kad papildomos pajamos yra nuo 22 iki 37 tūkstančių papildomai per metus. Where we should start actually? What are the main focus points? Where is the most? We say in Holland, where is the most pain on a farm? What keeps the farmer awake during the night? Where he's thinking about what to improve? Dabar nuo ko mes turėtume pradėti? Olandijoje sakoma, kad kame didžiausias skausmas, dėl ko ūkininkas net per naktį nemiega. And good, in my opinion, there are 2 main topics where we first should focus on. Of course, it's much bigger. What we can improve, but to start, I think focus on calf rearing
to improve that and reduce the risk on transition diseases. Tai mano nuomonė du pagrindiniai dalykai, nors aišku yra daug daugiau sričių, kurias galime pagerinti, tai bet šie du pagrindiniai pirmieji, tai yra veršelių auginimas ir kaip sumažinti paveldimų ligų atsiradimą. Now, if we look a little bit about calf rearing, then we know that the effect of metabolic programming, the awareness of it, I know with Sprayfo, the milk replacer, they introduced also the topic metabolic programming. So I think the most of the veterinarians and the farmers should know what it is. It's actually that your calf in the milk period grows as fast as possible and as healthy as possible. Then you work on metabolic programming. Kalbant apie veršelio auginimą, labai svarbu yra medžiagų apykaitos sutrikimų efektyvus atpažinimas, tai kad žinotumėte, kas tai yra. Ir dauguma veterinarų ir ūkininkų turbūt tą žino, kad ypač svarbu veršelio sveikata tuo metu, kai jis dar žindomas ir kad užkirsti kelią jo medžiagų apykaitos sutrikimams, tai labai svarbu. We come back on that later, metabolic programming. And if we talk about transition diseases, then we talk about milk fever, ketosis, displaced abomasum, retained placenta, mastitis, lameness, and so on. Tai paveldimos ligos, tai kalbam apie pogimdyvinę parezę, ketozę, šliužo dislokaciją, užsilaikiusią placentą, mastitą, šlubavimą ir taip toliau. But also be aware of the subclinical cases. Also, we know for example, with milk fever, we know that 70% of all animals on the farm suffer from a calcium shortage. And many of them are subclinical cases, and they cost money. Bet be šių ligų taip pat reikia žinoti apie subklinikinius susirgimus, bet žinoma, žinote, kad daug gyvulių patiria ir pogimdyvinę parezę ir kitas ligas ir jų gydymas kainuoja pinigus. And especially, the transition diseases are what we call the gateway for replacement. That they open the door to move your cow from the farm to the slaughterhouse. That we have to avoid. O tos visos ligos, jos, taip sakant, atidaro vartus gyvulių keitimui. Kitaip sakant, kad karvė iš fermos keliauja į skerdyklą, o mes norime to išvengti. That brings us again to a question. Vėlgi, prieinam klausimą. So the question actually is for the audience is what do you think? How many percent of the animals? How many percent of the annual cow replacements we can avoid? How many percent of the cows we actually replace is avoidable? Tai dabar kitas klausimas, kiek procentų kasmetinio karvių pakeitimo galime išvengti? I see that this poll is not included. Matau, kad šita apklausa nėra įtraukta. Okay. Yeah. So sorry for that. I will give you the answer immediately. It's between 70 and 80% of all replacements are avoidable. Tai aš iškart duosiu jums atsakymą. Tai atsakymas yra nuo 70 iki 80% visų pakeitimų ir jų galima išvengti. Okay. So the poll was actually there. I didn't see it. Vis tik apklausa buvo, tiesiog nepamačiau. Okay. There's actually
that's a lot. Tai daug. That's really a lot. Tai tikrai daug. Yeah. If you think from average on a farm between 30-45% of the cows we replace every year, if you can avoid 70-80% of these replacements, then that's actually a lot. Tai tikrai daug, nes paprastai pakeičiama nuo 30 iki 45% karvių maždaug fermoje, o jeigu iš to skaičiaus 70-80% galima išvengti, tai tikrai daug. And it's a way of thinking. Each time you have to think if you see a cow, how can I save this cow? What should I do for this cow that she can finish her lactation and get pregnant again and goes to the next lactation? And that's that kind of mindset you should have on a farm if you work with if you want to keep your cows longer on the farm. Labai svarbu jūsų požiūris, jūsų mintys, nes jeigu žiūrėti karvę ir reikia galvoti, kaip aš galiu padėti šitai karviai, kaip galiu ją išgelbėti, kad ji užbaigtų savo laktaciją ir vėl būtų apvaisinta ir liktų ilgiau. Tai būtent požiūrio pakeitimas yra labai svarbus. And of course we know the big problems why cows leaving the farm. It's mastitis. It's fertility, it's hoof problems that are the main reasons to replace animal. Ir kaip žinome, pagrindinės priežastys, dėl ko keičiami gyvuliai, tai yra mastitas, šlubavimas, vaisingumas. Good. Let's focus a little bit on calves. Dabar pažiūrėkim į veršelius, sutelkim dėmesį į veršelius. Yeah, we know that I told you already that calves are if we work on lifetime extension, then calf rearing is very important. And my personal, I believe, if you do it really well and that you work on metabolic programming with calves, then you have almost already one extra lactation because the type of animal is much stronger what you will have on the farm. Taigi labai svarbu yra tas pradinis veršelio auginimo etapas ir mano asmeninė nuomonė, kad jeigu jį atlieki teisingai, tai užaugini sveiką gyvulį ir jau iš karto užtikrinta viena papildoma laktacija, bent jau. Calf rearing starts actually before birth already. When the calf is in the womb of the mother, there actually you can already influence the health and the strength of the young animal. Veršelio auginimas prasideda dar prieš gimimą, tai kai veršelis yra motinos įsčiose, tai jau reikia pradėti rūpintis gyvulio sveikata. Important in this is the amount of vitamins, trace minerals. Do you use vaccination to support this young animal? Taigi šiuo etapu labai svarbu, kad būtų pakankamai vitaminų, mikroelementų, skiepijimas, vakcinacija labai svarbu, kad užtikrinti gyvulio sveikatą. Perfect colostrum on day one, immediately after birth. Give the animal sufficient high quality colostrum with sufficient antibodies. Very important to make the first step. Ir pirmą dieną, ką tik gimus, labai svarbu suteikti gyvuliui aukštos kokybės krekenas pirmą dieną, kad jos turėtų visų reikiamų medžiagų. Now, during the milk period, when the calf get milk, week 1 up till 9, then again work on metabolic programming. And for me, the average daily gain should be above
850 gram in the whole milk period. Taigi laktacijos periodas nuo 1 iki 9 savaitės, tai reikia labai užtikrinti tą metabolinį programavimą vadinamą, medžiagų apykaitos užtikrinimą, ir prieaugis kasdien turėtų būti ne mažiau kaip 850 gramų. And of course, avoid diarrhea. We know when you have one serious case of diarrhea, the calf is not gaining weight for 1 week, and we want to stimulate growth. So avoid. Actually, diarrhea should not occur during the milk period. Ir reikia labai vengti diarėjos, tai yra viduriavimo, nes vienas rimtas diarėjos atvejis sustabdo veršelio prieaugį kokiai savaitei, o mes turime rūpintis, kad jis augtų sveikas ir nuolat augtų. During the months after the milk period, keep the calf growing. And you have to know, some people think, I have to reduce a little bit energy because then else my calf become too fat. But if you work with metabolic programmed calves, then those calves will not become fat before insemination, because those calves, they put their energy in growth. It's the metabolism is different than from calves who did not have this metabolic programming. Toliau, tais mėnesiais jau po laktacijos reikia taip pat užtikrinti tinkamą jų maitinimą. Kai kurie sako, kad reikia mažinti energijos davimą, kad veršeliai nenutuktų, nesustorėtų. Bet jeigu metaboliškai užprogramuoti veršeliai teisingai, tai jie visą tai panaudoja savo augimui ir tikrai nesuriebės. But the key with calf rearing is prenatal. It should be the good feeding, and in the milk period. There you should keep the calves healthy. And give them proper milk replacer, so that they really can grow fast, and that you can reach this growth of a minimum 850 gram per day. Bet svarbiausia yra tas prenatalinis laikotarpis ir po to laktacijos periodas, kada reikia užtikrinti tikrai geros kokybės pieną veršeliams ir užtikrinti, kad būtų priaugama ne mažiau kaip 850 gramų per dieną. Good, let's continue to young stock. Dabar tęsiam su jauna banda. So we see with young stock, if you have, actually our goal is that they should calve at 23 months. That if you have a good calf rearing in the beginning, then your heifers, they can calve at 23 months. Taigi mūsų tikslas yra, kad jaunos karvės veršiuotųsi 23 mėnesių ir jeigu veršelis tinkamai auginamas, tai telyčaitė gali jau veršiuotis 23 mėnesių. And on the best farms in Holland, we see even they go to 22, 21 months calving. That's also possible when you really have an excellent calf rearing system. Olandijoje jau pasiekiama, kad 22 mėnesių telyčios apsiveršiuoja ir tai pasiekiama gerai, teisingai auginant veršelius. So that means here that in this situation you should already start with artificial insemination when the animal is around 13 months. That's possible. Tai reiškia, kad jau dirbtinį apsėklinimą reikėtų pradėti, kai gyvuliui yra 13 mėnesių, tai yra įmanoma. And the rest, after this period, in this period, we really should focus on feeding. In this period, the animal can become too fat. And too fat animal is not positive for calving and to start up the first lactation.
Tai šituo periodu reikia labai rūpintis, kuo šeriate gyvulį, kad nenutuktų, nes nutukęs gyvulys mažiau tinka po to pradėti laktaciją. For heifers, 2 months before calving, put them separate in an especially heifer group, close-up group, so that they have less stress before the period before calving. Likus 2 mėnesiam iki veršiavimosi, telyčias reikėtų uždaryti į atskirą telyčaičių grupę, kad jos patirtų mažiau streso. And calving at 23 months, then we have the weight of the animal is 600 kilo or more. Tai jau veršiavimosi metu 23 mėnesių gyvulio svoris turėtų būti 600 kg arba daugiau. Okay. Good. Look into animals in the transition period. Dabar pažiūrėkime gyvulius pereinamuoju laikotarpiu. And we all know that our animals, our modern dairy cow is programmed to produce milk. So the whole system inside the cow is thinking, I have to produce milk. And we know that all the cows after the first month, 2 months, that they come in a negative energy balance. Šių laikų karvės yra užprogramuotos gaminti pieną, bet žinome, kad pirmus porą mėnesių karvė pereina į tokią neigiamos energijos balansą. Let's talk about the 2 main focus points to support cows in this period. Dabar pažiūrėkim 2 pagrindinės sritis, į kurias reikia atkreipti dėmesį. The first one is the whole calcium metabolism around calving, and the second one is what I also mentioned, the negative energy balance. Tai pirmas tai kalcio apykaita prieš pat veršiavimąsi, o antras tai mano paminėtas neigiamos energijos balansas. I told you already that we have 70% of our animals, they suffer of calcium shortage around calving. Kaip minėjau, turbūt 70% maždaug gyvulių kenčia nuo kalcio trūkumo prieš veršiavimąsi. And we know also that we also see that, especially with older cows, if they go to the 3rd, 4th lactation, those cows, they suffer more from milk fever of hypocalcemia than the younger cows. Ir taip pat pastebime, kad senesnės karvės, jau 3, 4 laktacijos, jos labiau serga karštinę pieno negu jaunos telyčios. And that's for me, that's a risk cow. If I know that the cow that if hypocalcemia or milk fever is a problem on my farm, then I especially should focus also on this risk cows. These cows from who start on the 3rd, 4th lactation. Ir tai jau yra rizikos grupiai priskiriamos karvės. Ir jeigu mano fermoje yra šitų ligų pasireiškimų, tai turėčiau sutelkti dėmesį į tas rizikingas karves. And often the calcium metabolism of calcium shortage is the catalysator for the negative energy balance. So it will speed up the negative energy balance. Ir paprastai tas kalcio trūkumas yra kaip katalizatorius neigiamam energijos balansui, jis jį pagreitina. And if a cow is too deep in the negative energy balance, then it's the door opens to bring this cow to the slaughterhouse, and that's actually something what we do not want. So that's we have to avoid. So we have to control these 2 items. Jau padidėjęs tas neigiamos energijos balansas
kaip ir atveria vartus karviai keliauti į skerdyklą, o mes norime to išvengti, todėl turime dėti pastangas, kad to nebūtų. Okay. Then I told you already that in our opinion, if we want to keep the cows longer on the farm, we have to focus on risk cows. Taigi mano nuomonė, jeigu norime išlaikyti karves ilgiau fermoje, turime sutelkti dėmesį į rizikingasias karves. And you can start already with a protocol that all the cows who start on the third lactation, they need support on calcium phosphor supply, because the calcium phosphor metabolism from the bones goes slowly than with younger animals. Ir galim jau priimti kaip protokolą, kad nuo trečios laktacijos karvėms reikia didesnio kalcio ir fosforo kiekio, nes kalcio ir fosforo metabolizmas iš kaulų jau sulėtėja. So you have to think how you should manage that on the farm, how to support those animals, and we think with our knowledge then give them extra, some before of around calving, extra calcium preparat supplement. Then you really help these cows a lot. Taigi ir tokiom karvėm reikia padėti, ir svarbiausia, kad tuo veršiavimosi periodu duoti papildų su kalciu ir fosforu. Good. If we go to cows in lactation, then the main problem, what should be under control, what I told you, is the negative energy balance. Tai kalbant apie karvės laktacijos periodų, tai tas svarbus dalykas yra neigiamos energijos balansas. This negative energy balance, it's the first 2 months it's the most serious. It's the cow, actually the energy, what the cow, the intake is lower than actually what the cow needs. The lower we can make the gap, the less problems you will see with fertility, with mastitis, with also lameness is related to negative energy balance. So if we have that negative energy balance under control, we can reduce a lot of transition diseases related to this negative energy balance. Taigi tuo rizikingų laikotarpių prieš veršiavimąsi ir apie porą mėnesių tas neigiamos energijos ypač daug, nes karvė gauna mažiau negu atiduoda, ir labai svarbu tą energiją suvaldyti, pasirūpinti ją, ir tai, nes kuo mažesnis bus šitas tarpas tarp gaunamos energijos ir atiduodamos, tuo mažiau bus problemų su mastitu, su šlubavimu, vaisingumu ateityje. If we look to the energy supply of the animal, then we have to focus us on rumen health. So the rumen function should be optimum. Kalbant apie energijos gavimą karvės, tai reikia labai kreipti dėmesį didelį prieskrandžio funkciją. But also we have to look to the liver, because the liver supplies the extra energy in the beginning. So the liver should be supported, should be protected. That's also a very good item to look on. Taip pat ir kepenys labai svarbu, jos labai svarbios energijos apykaitoje, tai reikia padėti kepenims, stiprinti jas. But I will come back later on that. Bet aš prie to grįšiu dar vėliau. First, I have a picture of a cow. Dabar turiu nuotrauką karvės. And actually my question to you is
this cow we see quite skinny. Thus, I think she's 2 months in lactation. Can we bring her to the next lactation? That's actually the question. Dabar turiu What's your opinion? klausimą jums. Jūsų nuomonė, šita karvė yra gan plona, kūda. Ir klausimas, ar ji dar atlaikys sekančią laktaciją, ar ji galės įveikti ją. I see the most of the people, they say no. Indeed, the cow is very skinny, but she looks she looks healthy. Yeah? Matau, kad daug kas sako ne, nes iš tikrųjų šita karvė yra ganėtinai sukūdus, bet šiaip jie atrodo sveikai. In my opinion, this is a typical animal. If we give her extra support to, for example, to stimulate feed intake, to stimulate the rumen function, to take extra care of the hoofs, that she don't get lame, then, in my opinion, we can bring this cow to the next lactation. But it needs the help of the farmer, of the farm manager, of the veterinarian. Taigi šita karvė yra gan tipiškas pavyzdys. Jai reikia ūkininko veterinaro pagalbos, kad sustiprinti jos pašarų priėmimą, prieskrandžio sveikatą, taip pat pasirūpinti jos kanopomis, kad nebūtų šlubavimo. Tai yra darbas, kurį reikia padaryti ūkininkui ar veterinarui. The most of you said already no, that we cannot save this animal. So I do not agree with that. I think if we want, we can save this animal. Dauguma jūsų pasakėte, kad ne, jau šito gyvulio neišgelbėsi, bet aš nesutinku su jumis, šitą galima gyvulį išgelbėti. Now then we have a second picture. Dabar kita nuotrauka, antra. And actually the same question to you. Can we bring this animal to the next lactation? Dabar kita nuotrauka, irgi tas pats klausimas, ar šitą gyvulį galime išlaikyti dar kitai laktacijai. She's more thin, so in body condition score is much worse than the picture before, and like the most of you say, no, we cannot save her. And for me, I agree. I think this animal has a too negative energy balance. It's too skinny. Probably she will have fertility problems. That's because that's strong related to this type of animals. So in most cases, this animal will go to the slaughterhouse, and that's actually a pity, because originally it was a very strong cow. Taigi turiu sutikti su jumis, su dauguma, kurie pasakė ne, nes šitos karvės jau kūno būklės indeksas yra per mažas, ji per daug plona, jau tos negatyvios energijos balansas per didelis, ir ji turbūt keliaus į skerdyklą. Nors gaila, tai buvo kažkada sveikas gyvulys, sveika karvė. I told already there are actually to focus on negative energy balance is a healthy rumen. What you see on the left, a healthy liver. What you see in the middle, because those are essential for fat burning during the negative energy balance. Ir kaip jau minėjau, svarbiausi dalykai valdant tą neigiamos energijos balansą yra prieskrandis, tai matote kairėje, ir kepenys per vidurį, nes šitie organai dalyvauja riebalų skaidyme, ir tai labai svarbu valdant neigiamos energijos balansą.
I will not discuss the whole picture because it takes too much time, but I think where to focus is what's important. It's the production of propionic acid in the liver. It's very important in this situation, and that the liver can process the fat into glucose, what is needed for milk production, but also for energy supply in the body. Tai nenagrinėsiu viso šito paveikslėlio, bet tik pasakysiu, kas svarbiausia, tai yra propiono rūgšties gamyba kepenyse ir gliukozės išskirimas, kuris yra labai svarbus energijai. Yeah. So to avoid a minimum negative energy balance, rumen and liver should be healthy. And there, an important ingredient is the propionic acid production in the rumen that you have to keep on focus. Taigi tos neigiamos energijos mažinimo procese, to balanso sumažinimo labai svarbu prieskrandis ir kepenys ir propiono rūgšties gamyba. I want to show you the next picture. It has to do with propionic acid production in the rumen. Kitame paveikslėlėje pavaizduota propiono rūgšties gamyba prieskrandyje. So that's in this picture it's the blue line. Šiame paveikslėlėje yra mėlyna linija. And you see that there is an optimum between 6 and 5.5 pH in the rumen. That's the optimum for propionic acid production. Ir matome optimalų what was the number? Sorry. Between 6 and 5.5. Tarp 6 ir 5,5 tai yra optimaliausia. And as soon as we go to a rumen acidosis, then you see also that the line of propionic acid production goes very fast down, and this is killing for animals who start at the start of the production, start of the lactation, who need this propionic acid for fat processing through the liver. So it's essential that the pH goes not to a situation that we have a rumen acidosis. O kai tik pereinam, kaip matote, prieskrandžio acidozės fazę, iš karto krenta propiono rūgšties gamyba, o tai tiesiog žudantis dalykas gyvuliams, nes būtinas riebalų apdorojimas, kuris nevyksta. Todėl turime žiūrėti, kad pH balansas nenukristų žemiau ir nesusidarytų prieskrandžio acidozė. Okay. How to support these high-risk animals? Dabar kaip padėti tam gyvuliams didelės rizikos grupės? What we can do on a farm. So, reduce the risk on milk fever, reduce the risk on hypocalcemia. That's important. Tai ką galime padaryti savo ūkyje, tai sumažinti hipokalcemijos riziką. Because if that's remember that's the catalysator for more and higher negative energy balance, and more negative energy balance means that you have to replace more animals. So the calcium supply to your animals should sufficient around calving. Tai kaip pamenat, hipokalcemija tai yra katalizatorius, ir kuris veda prie būtinybės šalint gyvulius, keisti juos, todėl reikia papildomai duoti kalcio bei fosforo, ypač veršiavimosi laikotarpiu.
Okay. Very simple is just supply the animal around calving with calcium boluses. It's a tremendous good help for this type of animal, especially around third calving, fourth calving. You help the animal a lot with this preparation. Taigi labai geras sprendimas yra tiesiog duoti kalcio bolijusą, ypač gyvuliams per trečią, ketvirtą veršiavimąsi, tai yra labai didelė pagalba gyvuliui. And another thing is reduce the risk on ketosis, subclinical ketosis. You have to stimulate the feed intake, so feed intake has to do with that you have to stimulate the rumen health. Tai kitas žingsnis tai sumažinti subklinikinės ketozės riziką ir tai yra tinkamai sureguliuoti suvartojamų pašarų kiekį, tai yra gera prieskrandžio funkcija. Yeah, and there are also very good preparates to help those cows with a cow drink, with an boluses which support the rumen, with boluses which support the liver, but also boluses which supply extra propionates what the animal needs. So that's also a big help for those kinds of animals. Ir yra priemonių padedančių gyvuliams, tai yra atstatantis gėrimas ir bolijusai prieskrandžiui, kepenims, tas tikrai sustiprina gyvulių. And be aware that vitamin E supply, selenium supply should be on a high level from a dry cow, because they have a direct effect on calf health, but also on to reduce the incidence of retained placenta. Taip pat žinokit, kad labai svarbu duoti pakankamai, netgi papildomai vitamino E ir seleno, ypač užtrukusioms karvėms, ir tai labai rezultate sumažėja užsilaikiusios placentos atveju. Okay, to get more or less a summary that we where to focus on if we want to work on longevity or lifetime extension. Dabar toks kaip apibendrinimas, kur mums reikėtų sutelkti dėmesį siekiant pratęsti gyvenimo trukmę. Then the first thing what the focus is on, we discussed it already, is this metabolic programming of calves. I cannot tell you many times enough how important that is. So you can, if you do that right, you make a very, very big step in to keep your cows longer on the farm, because you get a different type, stronger animal. Taigi pirmiausia ir svarbiausia, tai yra tas metabolinis programavimas, medžiagų apykaitos užprogramavimas veršeliams. Tai kartoju daug kartų ir tai tikrai yra pats svarbiausias dalykas, nes tinkamai tą padarius, jūs gaunate kitokio tipo gyvulį, kuris yra stiprus ir gali gyventi ilgai. Focus on transition diseases in the transition period. Help those cows because it's for a cow it's stressful, the transition period. There's a big metabolic change, what I told, for especially the older cows, they are not fast in the whole calcium phosphor metabolism to release those elements from the bones. Ir ypač sutelkti dėmesį į pereinamąjį laikotarpį, nes tai yra stresinis periodas karvėms, vyksta dideli pokyčiai medžiagų apykaitos procesuose ir ypač senoms karvėms, kadangi sulėtėja jų kalcio, fosforo įsisavinimas, tai reikia padėti joms, duoti papildomai. And then, of course, other health, fertility, lameness, and in my opinion, these are results
from cows, they are too long in a negative energy balance. So everything is related to each other. The calcium supply, negative energy balance, and then other health, fertility, lameness. Tai taip reikia sutelkti dėmesį į tešmens sveikatą, į vaisingumą, šlubavimą ir visą tai susiję tarpusavyje, tas neigiamos energijos balansas, jeigu jį mes suvaldome, tai ir tų pasiekmių būna gerokai mažiau. Kind of what is important, solutions. In my opinion, the first step is awareness. You should be aware as a farm manager, farmer, veterinarian, that metabolic programming is very important. If you think, for me it's not needed, but you should aware of how important this is for a dairy farm. Taigi dabar kokie sprendimai? Pirmiausia, tai žinojimas viso to, kad metabolinis programavimas yra labai svarbu jums kaip ūkininkui, ūkio vadovui ar veterinarui. Jeigu jūs galvojate, kad jums tas nesvarbu, tai žinokite, kad tai yra svarbu. Yeah. And of course, genetics is important. Choose the good genetics. Look to your genetics at the farm. And you will see that from a certain genetic range, you always will have stronger cows. So make also use of that. Taip pat reikia atsižvelgti į genetiką. Stebėkite savo ūkyje genetiką, galbūt pastebėsite, kad iš tam tikrų derinių gaunasi geresni rezultatai, taigi naudokitės tuo ir turėsite stipresnės karves. Yeah. Now we discussed already the risk cows, this focus on risk cows, and also risk cows you can give them specific treatment. Taip pat svarbu atpažinti rizikoje esančias karves ir joms galima suteikti konkretų specifinį gydymą, traktavimą. There are different type of boluses or preparates which are a very good solution for specific treatments, and it will give you a very high return on investment. So if you think that you relatively make a small investment and you can save this cow and to bring her to the next lactation, then it's a very good investment, such a preparat. Taip pat yra labai gerų preparatų, bolijusų, kurie konkretiem pritaikymam ir tai yra gera investicijų grąža. Jūs galite pasiskaičiuoti, kad investavus pakankamai nedaug galima gauti gerų rezultatų. Good. As a last sheet of this presentation, before we go to some products, actually this is actually the main message to that you have to think before replace her. Think how you can save this animal, and each time you should ask yourself the question: did I do enough to save this animal? Taigi paskutinė skaidrė prieš pereinant prie produktų pristatymo, tai yra būtent kaip galėčiau išsaugoti šitą gyvulį. Reikia taip galvoti, kad ar viską padariau, kad šitą gyvulį išsaugočiau. Okay, we will after this more technical part, I will introduce you to 3 of our products. I think we have much more, but those are quite important, popular in the Netherlands, and I think in respect to a lifetime extension, those are very helpful products. Dabar pristatysiu jums 3 produktus, jų yra žinoma gerokai daugiau, bet šitie 3 yra patys populiariausi Niderlanduose ir manau, kad jie labai padeda gerinti gyvulių sveikatą. Okay, we talk about some slow release boluses.
Kalbėjome jau apie lėto išskyrimo, lėto tirpimo boliusus. Yeah, you have to know that the bolus, many of you think that the slow release bolus go into the rumen, but the most of this go into the reticulum. It's a small pocket before the rumen where actually the heavy materials fall into. That's the place where this bolus falls in the stomach. Dauguma jūsų turbūt galvoja, kad boliusas eina į prieskrandį, bet iš tikrųjų jis įkrenta į tą mažą kišenę prieš prieskrandį, vadinamą tinklainę. Okay, knowing this, first product is what we call the OptiTrace cow bolus. Šit produktas tai yra OptiTrace karvių boliusas. Yeah. This bolus gives trace elements, and if we look into trace elements, then they have immediately effect on animal performance. Šitas boliusas suteikia mikroelementų ir jeigu pažiūrėtume į šitą grafiką, tai poveikis būna momentinis, iš karto pagerėja gyvūno savijauta. So we see if the supply is sufficient, and then we see an optimum animal performance, but as soon as it's suboptimal, it goes quite strong down. The relation is very strong, and especially from when we look at essential trace elements. Sorry, it goes down, you said? Now we see that if the supply of trace elements, and especially the essential trace elements, is not good, then we see that the line goes down quite strong, from optimum to suboptimum to deficit. It has a very big impact on animal performance. Jeigu matome, kad mikroelementų įsisavinimas ar gavimas yra per mažas, tai labai greitai krenta gyvūno efektyvumas. Jis nuo optimalaus, vos tik tai trūksta esminių mikroelementų, labai greitai pasidaro žemas efektyvumas. I want to show you this study done in the Netherlands. It's a study done by our Animal of National Health Service in the Netherlands. It analyzed the trace elements of iodine, selenium, copper, zinc in milk, and then they looked at per period. Dabar noriu pasidalinti tyrimu, kuris buvo atliktas Olandijoje, tai apie mikroelementų kiekį, apie jodo, seleno, vario ir cinko, ir tai suskirstyta periodais. And actually what you see is that there's a big decline, that the line goes down during the summer period. Actually, when the cows are in the fields, grazing, eating grass, then we see that there is not sufficient trace elements available for the animals. Ir matome, kad tose žaliose srityse ryškus sumažėjimas, kritimas, ir tai yra vasaros periodai, kada karvės ganosi lauke ir valgo žolę. Ir matome, kad yra tų mikroelementų trūkumas. Now, you can very easily restore this by giving a slow release bolus, which give trace elements. And then you give every day during 200 days, the animal get the most essential trace elements. Ta galime sureguliuoti, duodant papildus, boliusus, kad kasdien 200 dienų laikotarpyje karvės gautų papildomai mikroelementų. So if we look to the OptiTrace bolus, what kind of effect it has, then we see it's a very good supplement for grazing cattle, because we know that the grass has not sufficient trace elements.
It has a positive effect on fertility, on health, but it's also on certain type of soil. It's actually needed to supply extra trace elements. Ir tas OptiTrace boliusas kaip papildas, matome, koks jo poveikis, koks efektas. Tai labai teigiamas poveikis yra besiganantiems galvijams, tai padidėja ir vaisingumas, pagerėja sveikata. Taip pat svarbu ir kai kuriam dirvožemio tipui, jiems irgi reikia mikroelementų. But we also know that on the unborn calf, that during the gestation, that it has a positive effect on development of the embryos. So we see, for example, that by giving this trace of this bolus to a young stock, we see less abortions among young stock on the farm. Tas turi taip pat poveikį negimusiems veršeliams, gestacijos periodų, vaisius geriau vystosi ir kaip poveikis, kada gauna tų mikroelementų, matome, kad mažiau abortų ir mažiau apsigimimų. This bolus is quite, it's popular. It's the second popular, the number 2 of the most popular boluses in Holland. Šitas boliusas labai populiarus, jis antru numeriu pagal populiarumą Olandijoje. This bolus we give once per 6 months, so it has a release period of 200 days. So 200 days it gives the same amount of trace elements for the animals, and we should give it to animals from 250 kilo and more. Taigi šitas vienas boliusas veikia 6 mėnesius, 200 dienų jis apskaičiuotas ir kasdien išskiria po vienodą kiekį mikroelementų. Ir šitą reikėtų duoti galvijams nuo 250 kg svorio. Okay, bring me to the next product. That's the dry bolus. Dabar pereinam prie kito produkto, tai yra sausas boliusas, Topro Dry. It's a product, the bolus is applied during the dry period of the animal. Jis naudojamas užtrukimo periodu gyvulio. And we know already, the dry period is quite a risky period for an animal, and extra support on trace elements and vitamins are very welcome during this period. Kaip žinome, užtrukimo periodas yra labai rizikingas periodas gyvuliui ir daugiau vitaminų ir mikroelementų labai padeda gyvuliui. We know that an animal needs extra vitamin E and selenium during this period. Žinome, kad šiuo laikotarpiu gyvuliui reikia daugiau vitamino E ir seleno. And we see direct relations with trace elements, vitamins, with calf mortality. So in general, calf health, but also retained placenta. We see a direct relation, mastitis, but also fertility. Vitaminų ir elementų trūkumas turi tiesioginį ryšį su veršelio mirtingumu, su placentos užsilaikymu, mastitų vaisingumu. Now, this bolus, the dry bolus, is the most popular, most sold bolus in the Netherlands. Šitas boliusas, tas dry, sausas boliusas, populiariausias Olandijoje, daugiausiai jo parduodama. So that means our farmers, they appreciate this bolus very, very much, and it's then related to the points I told before. So healthier calves, easier calving, easier start of the animal, less transition disease, and so it has quite big effect on the health situation from calf and cow at the start. Taigi ūkininkam labai patinka šitas papildas ir jis padeda nuo
pereinamojo laikotarpio ligų ir labai sustiprina veršelių sveikatą. So the application is one bolus when we dry off the cow, and then it gives for 70 days. It gives the trace elements and vitamins. Taigi vienas boliusas 70 dienų suteikia mikroelementus ir vitaminus. What the effects will we see now? We discussed them already. So calf mortality goes down, less milk fever, less problems with retained placenta, the fertility of the animal. You need less insemination to get the cow pregnant again. It has an effect on ketosis, but also effect on less mastitis. Taigi šio boliuso poveikis yra, kad mažėja veršelių mirtingumas, pogimdyvinės parezės atveju, placentos užsilaikymo, labai pagerėja karvių vaisingumas, tai reiškia, kad reikia mažiau dirbtinio apvaisinimo mėginimų, kad karvė taptų nėščia, sumažėja ketozės, mastito atveju. Okay. Brings me to the next product, Crypto Bolus. This is the product for calves. Dabar kitas produktas, tai Crypto Bolusas, tai yra skirtas veršeliams. Yeah, it's a product for calves, and it works not only against the crypto, but also against the other parasites from coccidiosis. Jis veikia ne tik prieš kripto, bet ir kitus parazitus, kokcidiozę. Yeah. So actually it works against the growth and the development of the parasite in the gut of the animal. Jis sustabdo parazitų augimą ir vystymąsi gyvulio žarnyne. But it also triggers the immune system of the young animal. Ir taip pat paskatina imuninės sistemos veikimą jaunam gyvuliui. Yeah, and good. Actually, the crypto, but also coccidiosis, the parasites, they damage the intestine wall, and when the damage is there, then toxins can go in, bacteria can go in, viruses, everything what we do not want can enter through the intestine wall into the blood, and that's something what we don't want. Tie parazitai, jie žaloja, griauna žarnyno sieneles ir tada daug lengviau patenka ligos, virusai, kiti sukėlėjai, o mes to nenorime. Ir būtent šis preparatas padeda nuo to. The main active ingredients in this Crypto Bolus are allicin and eugenol. Pagrindiniai ingredientai šiame boliuse yra alicinas ir eugenolis. And good. I looked. I show here some research done on allicin and eugenol, and čia parodau tyrimus, kurie buvo atlikti apie aliciną ir eugenolį. And when you look to the first research from Masamha from 2010. Ir kai pasižiūrime tą pirmąjį tyrimą, kurį atliko Masamha 2010-aisiais. Then you see here that garlic, actually allicin, that's the active ingredient from garlic. It disturbs the normal physiological functions of the parasites, like mobility, food absorption, and reproduction. Tai jis nustatė, kad česnakas, arba tiksliau alicinas, kuris yra aktyvioji česnako medžiaga, sutrikdo įprastas fiziologinės parazitų funkcijas, tokias kaip mobilumas, maisto įsisavinimas ir dauginimasis. So it really works against the parasite in the
in the intestine. And we have also research that we see after giving this cryptobolus that we see significant less oocysts from the parasites. Tai veikia tiesiogiai parazitus žarnyne ir, kaip matome, šito kriptoboliuso naudojimas sumažina. And another thing we know from allicin, it triggers the immune system. It stimulates the active of the active immune system in a young animal, and that helps the young animal to overcome diseases and to overcome bacteria or viruses. Ir žinome, kad alicinas jis paskatina veikti imuninę sistemą, ją stimuliuoja ir tada jauno gyvulio organizmas pats kovoja su ligomis ir kitomis blogybėmis. And we know also from eugenol that it has a very strong anti-inflammatory function. So it slows down, it helps to avoid infections inside the guts. Ir žinome, kad eugenolis turi stiprų priešuždegiminį poveikį ir jis užtikrina, kad nebūtų uždegimų. Yeah. So that's actually, I think, my last. Here's my last slide. So this cryptobolus, it's we should give in 2 times. On day 4, you should give a capsule, and on day 14, you should give 2 boluses, and then. You have a protection of the animal, plus minus 3-4 weeks. We give the young animal allicin and eugenol. Taigi šis kriptoboliusas veikia taip, kad reikia duoti 4. Veršelio gyvenimo dieną 1 kapsulę, o po to 14 dieną duoti 2 boliusus ir užtikrina kokiom 3-4 savaitėm, kad bus pakankamai alicino ir eugenolio. Okay, this is my last slide of the product presentation. Taigi tai paskutinė skaidrė iš mano prezentacijos. I did it. It's more or less 1.5 hour. What I told you, the whole presentation. So there is time now for to answer questions from chat questions. So I don't know how many questions there are. Are there questions? Kaip minėjau, kad užtruksiu maždaug 1.5 valandos, panašiai ir išėjo. Dabar laikas atsakyti į klausimus, kurie užduoti pokalbių skiltyje tame čate. Tai ar turim klausimų? If you can excuse me for a minute. Okay. Yeah, very good. I'm back. Yes. So I'll read the questions in Lithuanian and then translate to you in English. Very good. Yeah.
Rimvydas Dienas klausia, kada suduoti užtrukusiai karviai papildomai kalcį ir fosforą prieš ar po veršiavimosi. When should we give for the cow additional calcium and phosphorus, before calving or after calving? Before calving, you should start already. Prieš veršiavimąsi jau reikėtų pradėti. Yeah, you have to take in mind that you should give for complete support of the animal. You should supply around calving 100 gram extra calcium. Tai kad padėtumėte gyvuliui, reikia prieš veršiavimąsi duoti jau po 100 gramų papildomai kalcio. So my suggestion is that you start, for example, with 2 boluses before calving. That's the day before calving. 2 boluses the day after calving, and then after 24 hours again 2 boluses. Tai mano pasiūlymas būtų duoti 2 boliusus dieną prieš veršiavimąsi, 2 boliusus dieną po veršiavimąsi ir dar po 24 and 24 hours later, or 24 days. Yeah. Ir dar po 24 hours again. Vėl. Again 2 boluses. Yeah. Vėl 2 bolusus. Next question. Klausimas apie dry boliusą. Mes užtrukiname karves 60-45 dienos iki veršiavimosi. Šis boliusas turi būti suduotas būtinai 70 dienų prieš veršiavimąsi, ar galima, kuomet mes užtrukiname? Question about the dry bolus. Yes. Kaip tas užtrukiname? As you said, this bolus has to be applied necessarily 70 days before the calving. Yeah, that's more or less at when you dry off the cow. So when you put it dry, then supply the bolus. That they dry it off 60 to 45 days before calving. Yeah, normally it's around 2 months. So 60 days before calving, you dry off the cow. Tai atsakymas, kad duoti tada, kada užtrukinate. Kad normaliai būna maždaug 2 mėnesiai, apie 60 dienų, bet duoti jį reikia tada, kada jūs užtrukinate. Yes, then I was told to ask the questions marked in red, and I don't see any anymore. Here. Buvo minėta, kad kriptoboliusas veikia patogeninius pirmuonis. Ar jis veikia ir kitų didžiojo prieskrandžio mikroorganizmų veiklą? It was mentioned that cryptobolus affects the pathogenic parasites. Does it affect also the action of other microorganisms in the rumen? Yeah. Good. We know allicin has an effect against. We know it affects the physiological functions of a parasite, but it also works against certain bacteria, fungi, protozoa. So it's we know allicin as a quite broad spectrum of where this product has effect on. So does it work also in the rumen? It does. It also works in the rumen. Yes. Atsakymas taip, jis veikia ir prieskrandyje, kad alicinas šiaip pagrindinis jo poveikis tai parazitų funkcijas paralyžiuoja,
bet jis veikia taip pat ir prieš bakterijas, prieš grybelius, taigi jis veikia ir prieskrandyje. Then next question. Po bolijusio sudavimo karviai, kada jos sudedamosios dalys pradeda įsisavinti? After you apply bolus to a cow, when do those elements of the bolus start to be absorbed by the body? When it should be absorbed, yes? Yes. When does it start to absorb? Good. A slow release bolus gives trace elements, and those trace elements they go via the rumen stomachs. They come into the small intestine, and there. So the elements or the processes which needs these trace elements, they grab it from the guts wherever it can. So those trace elements are parts of for example, of proteins. Enzyme function. We know you need a lot of these trace elements. Tai iš tų lėto išsiskyrimo bolijusų, kurie duoda mikroelementus, tai tie mikroelementai keliauja per skrandžius į plonąją žarną ir ten procesai, kuriems reikalingi tie mikroelementai, jie juos pasiima, panaudoja. So for example, we know that vitamin B12 is produced in the rumen. But it needs sufficient cobalt. So if there is no cobalt available in the rumen, this vitamin B12 cannot be produced. And vitamin B12 is essential for fat burning in the liver. So that's I want to say. Trace elements are needed. Some are needed in the liver. Some are needed in the intestines. Some are needed in the blood. So you cannot say exactly how they where it's needed, but they have each have their specific function. Pavyzdžiui, vitaminas B12 jis gaminamas prieskrandyje, bet jo gamybai reikalingas kobaltas. Jeigu trūksta kobalto, tai ir B12 gamyba sustoja, o B12 yra būtina riebalų skaidymui kepenyse. Ir mes nežinome, kur bus reikalingi tie mikroelementai kraujyje, kažkokiame organe. So does it mean that according to the question that as those elements are released, yes, they're taken by the body in the amounts that the body requires. Is that correct? No. The let's say the slow release bolus, like the dry bolus and the OptiTrace bolus, they release every day more or less the same amount of trace elements, and we know the amount what is released is more or less needed for the amount what is needed to give extra support to this animal. Tai dar tie lėto išskyrimo bolijusai, jie kasdien išskiria po vienodą kiekį maždaug mikroelementų ir mes apskaičiavome, žinome, kiek maždaug tų mikroelementų reikia įvairioms kūno dalims. Tai po vienodą dozę išskiria kasdien. Then question. Ar bolijusai nesidubliuos, jeigu vieną bolijusą pro ro duosime parvedus karvės į tvartą, o po mėnesio karviai užtrukinant 2 dry bolus? So won't the boluses overlap and double
if we give one Proro double bolus after we bring the cow back to the stables, and a month later we give her a dry bolus? Yeah, it's a good question. Farmers, they make most of them, they make a decision either to use how to use the dry bolus compared with the OptiTrace bolus. The most of the time that for cows which are grazing outside for a long period, they are supplied with an OptiTrace bolus because it works a half a year, and we know that during grazing season the trace elements are limited, and especially they give them also to young stock, so to the animal, from 15 months they give already this bolus. Tai ūkininkai turi apsispręsti. Pavyzdžiui, OptiTrace bolusą duoda, jis veikia 6 mėnesius ir jis duodamas besiganančioms karvėms, nes, kaip žinia, besiganant lauke trūksta mikroelementų. Taip pat jauniems gyvuliams nuo 15 mėnesių duodamas OptiTrace. Yeah. And then the dry bolus, it's given when to dry off the dairy cow. That's the situation. O dry bolusas duodamas užtrukinant karvę. Tokia situacija. So they can be. Yeah, there is in some case there's an overlap between boluses, and that's not a big problem. That's not a problem at all. Tai būna situacijų, kada bolusai kaip ir persidengia, bet tai visiškai ne problema. Visiškai ne problema. Now a question. Sveiki, kaip su bolusų naudojimu, jeigu duodame karvėms mineralų? So how is it with the use of boluses if we are giving minerals to the cows? I think it's good, and if you give minerals to the cows, then, for example, you give to all the cows the same amount, and if you supply minerals during grazing, extra minerals, maybe that's sufficient. But we know cattle that's outside, especially young cattle, they do not get any extra additional minerals. So in that case, a bolus is very effective. Tai mineralai yra gerai, jeigu duoda tą patį kiekį visoms karvėms, tai gal to ir užteks, bet būna, kad ypač jauni gyvuliai negauna pakankamai mineralų, tada bolusas yra labai efektyvus. Yeah, and we see, especially with the dry bolus, that during the dry period, the animal and also the embryo, the prenatal calf, they need extra trace elements and vitamins. So that's a very big plus for this type of animal. O kalbant apie dry bolusus, tai užtrukimo laikotarpiu, tai yra labai reikia daug papildomai vitaminų ir mikroelementų, ypač besivystančiam veršeliui ir pačiam gyvuliui, tai yra labai efektyvu tuo laikotarpiu. Also the benefit of a bolus is you always know when you give a bolus, you always know that the most essential trace elements, vitamins, are supplied, and a cow who's eating at the feed, cow is always selecting, it's taking the best part of the feed, and so actually you never are 100% sure if all the vitamins and minerals you supply
are given to the cow. And especially when a cow is sick, then it eats less. So it eats also less minerals and vitamins. Tai bolusą duoti yra gerai vien dėl to, kad karvė renkasi skanesnius pašarus ir mes nežinome, ar visada jis suvalgo tą, ką reikėtų. Ir jeigu serga karvė, jinai apskritai mažai valgo. Todėl su bolusais mes užtikriname, kad jį gautų pakankamai vitaminų ir mikroelementų. Yes. Let me see the next question. More questions? Back to previous question. Is giving minerals necessary at all if we are giving that long-term boluses? If you look to grazing animals, then a bolus for the summer period for let's say 4 or 5 months should be sufficient for young stock. If you look to milk animals, they need much more micro elements, trace elements. So then a bolus is additional. Atsiprašau, neperskaičiau lietuviškai klausimo. Tai buvo, ar duodant ilgalaikį bolusą mineralų naudojimas yra reikalingas? Tai atsakymas, kad ganimosi laikotarpiu vasarą jauniems gyvuliams užtenka ir boliuso. Bet melžiamoms karvėms joms daugiau visko reikia, todėl prie boliuso duoti mineralų papildomai irgi yra gerai. So we asked all the questions, I think. Daugiau klausimų lyg ir nebėra raudonai pažymėtų. Good. Good. Thank you for everybody for attending this webinar. I really hope that you learned something, that it gives you some ideas about how to keep your animals, milking cows, longer on the farm, and what are the very important items to work on. And of course, it's not only feed. The most of our topics we discussed feed related, but of course there is much more. We can also discuss housing of the animals. That's let's say the whole environment, but that's takes much too long. So thank you for on behalf of Dmedium for watching this webinar. Thank you on behalf of Bioenterprise, my company. I hope you learned something. And the products, if you are interested in our products, then contact Dmedium, and they will supply you with all the necessary information. If you have specific questions, you can also ask them or send them to Dmedium, and we will try to answer them. So I would say thank you again. Keep healthy. It's also important in this period, and I hope to see you in next year in Lithuania. I say bye for now. Let me translate that. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavote šiame webinare. Tikiuosi, kad jums kilo kažkokių idėjų, minčių, kaip prailginti gyvulių gyvenimo trukmę fermose. Aišku, mes kalbėjome apie jų mitybą ir papildus, bet svarbus ir kiti komponentai, tai kaip gyvenimo sąlygos.
aplinka, kuriuose gyvuliai būna, bet tai plati tema ir tam reikėtų daugiau laiko. Ačiū labai Dimedium, kurie organizavo šitą webinarą, taip pat BioEnterprise. Jeigu turite dar kažkokių konkrečių klausimų, galite kreipti į juos ir mes juos atsakysime. Taip pat linkiu Jums likti sveikiems šiais keistais laikais ir ačiū Jums labai. Iki kitų susitikimų. Okay. I say bye for now. Thank you. Sakau viso gero. Dabar. Iki.